Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MP ke Shillong Parliamentary Seat ubah Vincent H. Pala ubah dairu Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ulapan pau ke Sarkar India hak Sien Siong jong ke Dorbat Telang kala wan ra ke bil nak benta ban wan ra jingkela hapok ke kernet ban riu habai keren begila patai kubor ba Pala ulai thu ba ha usnam ah rajar kat kendai ke BJP kala wan ra ke ni ke bil ha Rajya Sabha bat kumbalong menta nak liang ke BJP ke doni ke jing temu nak benta ban amen no ya ke kernet ban riu 100% gadon namar babele bala introduce ke bill apo Raja Sabha nado ar hajar khat khandai te napo Raja Sabha kila phano chaka committee banlek haman la ki jaka badon ka ba implement ka schedule badon ki dis council kila lek ka committee kila lek keleng-keleng ka state comment kila ai ka recommendations tementa kin stang bakin kin ngej ya kita ke recommendation jong ka state lene ka recommendation jong ka district council ne mana dis council kala ikendo na ki akademia ne ki rustat na keleng-keleng kala ikendo ka consultation kala ayat te ngatrai kamdon su kono ka baki de banle setang ban amen ya ka sedel te ka simpor hadli tang arlaiski wanra biang ya ka tu ka bill la de introduce restang bo unwanra ban yatai apa parliament tengah trailer dah ule ci sengi apa Lok Sabha ci sengi Raja Sabha la dep kam don jing era kat kum ka jing sauto janga bau BJP ro u don hi ka jing temu ban amen no ya ka sik sedel knang ndai tang hani me Meghalaya andre ka sik sedel ka trekam hi ki khatbai tele ki district councils te ngatrai ki ki state ro ki kwahi namar babale ba khamtam ya ka funding khamtam ya ki babon ki banta ban increase ki sit lega jong ki state lega jong ki area Meghalaya ro ngatra ka jo ka state government kala pen I ba ki kwa hi ban amen ya ka six schedule nado ka sarkar maswa ngatra ka don kala kila ban rang ngatra mar kani ke you balade ngi expect bikin ra ki klemra tengah try ka dor batrang ke don kala ki